Evet, 8 tane uyarıcı veriyor da o ne? 8 uyalasın. Yemi bir oyunu alma. Yemi? Erken daha işte. Temiz yemi olma. Bugün ile alın da. Güzel. Balasını yanında. Muz olsa erkeğe ekene. Oho, son ekene. Pardon. Eşenemden aga. Pancar litre çıksa. Oşanda siz kançaga veresiz? Ha? Ben bunlarga Muz olsa yok kançaga veresiz? 165 kağıt. 165 ga algıldı. Aynı kolan mesin. Tugandar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, mal chorva ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Bugun hozir kelam. Bugun 6-iyun 2026-yil. Kelaman. Chuy oblasi Soquluq mal bozori. Assalomu alaykum. Aygam, qanday? Bu kishilar bu yoqda-ku. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Alvatasizlar. Ko'rib qo'yaman adagi. Jo'q ezda jo'q. Mana. Savdo qilyapsizlar. Asqat qilsangmi? 150 ming berdim o. 150 ming? Onu alıp kalma. Oho, torpağını alıp kalın deydi. Buna gelişken uy eken. 150. Balasını yanında. Muz olsa erkeğe ekene. Oho, son ekene. Siz torpağına 150 ver dep jirmenge. Var. Qanchaga berüret? 270 bin. 270 mingga berüret eken. Qanchachı muz olsa? 4. olası. 4-cü muz olsa deydi. Siz koyda jirip ıldıy berip atasız. Bering ha, uylar qımmat bolup ketken. Evet, torpağını alıp kaldı da. Torpağın özü, uydun özünü alıp atasız. Oldu. 150 be uy. Pardon. Eşenemden aga. Pancar litre çıksa. Oşanda siz kançaga veresiz? Ha? Ben bunlarga Muz olsa yok kançaga veresiz? 165 kağıt. 165 ga algıldı. Aynı kolan mesin. Kaç litre sizler olmuş? Qana? Koydan uyga ötüp ketdi mi baykenç? Men alıyorum kamen. Uyalbaysa biroqa. Bunday videoga tushgandan uyalbaysiz. Bunday uydugu alas. Videoga tushgandan uyalbaysiz. Mana? Shunday Karnım yok. Shunday kishilar ko'p bo'lish kerak. Turat kerak kuchli biroq. Mana. Çıkar internet çıkan. Otur musallah kazak bazı bana çıkar. Her kim çalat sana. Bo'ldi. Bunlar koydu. Soda qilingizlar, soda. Qancha litr sut beradi ekan? 17-18 litr süt beradi. 15 ga garantiya beradi ekan. Uy yaxshi ekan. Uydan. Uy sonun. Qanchanchi muz olsin to'di? Ayta. 4-chi ha? 4-chi to'di. Ha? Mana erkek muz olsun. Muz olsun. Moshning sütga to'yib turdi mana. Bu biroq pul baykenda kuchli uylarni qaramaydi bunday. Öz kuchli kishida bu. Nima shunday? Sodanglarni bersin. Men Alga. koydum kuştum. Siz qo'yding kuchli. Mo kimniki ekan? Hozir men bu yoqda bir tug'animiz uyni tartib qo'y deydi. Muz olsun menen ekan. Qana aytingiz, urg'achi-ku? Muz olsun. Birinchi tug'ut. Bir cumol tug'anda. 13 litr süt beradi. 13 litr süt beradi mana. 4 o'rin teng chiqadi. Törenten çıkarttı. 2 kişiye mi oldu? 2 tishi mi oldu? Bahası 190 bin. 190 ming so'm. Şüphelem. Biraz yo'luna tushib beradi ekan bayken mana. Telefonda aytib qo'yish telefonda. Evet, 8 tane uyarıcı veriyor da o ne? 8 uyalasız. Yemi bir oyunu alma. Yemi? Ertengdagi işte. Temiz yemi olma. Bugün ile alın da. Hozirgi bayken mana 8 uyalat ekan. Ko'rdingizlarmi? Torukta sağlam ama. Mana son olat ekan. Mana bu yoqda da soda qilib o'tadi o'zi. Buni qancha berdingiz? Bu 190 so'radi bayken. Birinchi tut. Muz olsun. Qo'y, muz olsun meni alıngiz. Bu kishiniki muz oldi qayerga qolib boradi? Zor 15 gün oldu. O'sha 15 kun bo'lib turadi, urg'och ekan. Tut. Birinchi tut ekan. Nomerini qoldirib qo'y agar. 73 menen. 0773 42 04 00 ha. Chalib ko'ringizlar. Yaxshi. Ketdiganda oldini qarab. Pul qancha? Buluy. 140 ekan. 140 bu jelini qarangizlar. Mana soskalarni. Nar joq ishlaydi ekan ha? O'sha ortiq joq ishlaydi ekan. Mana shu 3 emchak bilan qancha beradi ekan süt? 14 litr süt var ekan. O'shunday tug'anlar mana. Andamasa bu yerda bir qunajini ko'rib qoldim da, cho'ngroq. Muz olsi bormi yo'q bu? Mo'g'u erkek muz olsi bilan mixti uylardan olaman. Bunda kichkineke uydan iki emas, bir yaxshidan biri olam deganlarga. Bu qanchanchi tut? Birinchi tut. Jamaçma. Ikki tish, birinchi tut ekan. Muz olsi mana. Shvits. Tug'anlar. Muz olsi yeb yo'q. Ko'ringizlar-chi o'zingizlar mana. Arqalarini qarangizlar, genendiklerini. Buna qunajin. Ko'ringizlar mana. Yengdiklerini qarangizlar. Bo'yi qancha bunun?
50'ge жақын. 1.50'ge жақын. 2 tiş dedin mi? Mana 2 tiş. Dostlar. Qancha aqchasini ayting, aqchasini kelishtirib. Ақшасы жақын 330 мың. 330 ming, 1,5 ay qayra boz. Qayra bo'z. Bu o'zi imni paroda? 300. Shvits parodasındağı. Mana. Nomer qaltiraymi, tug'an. 507 0507 87 02 52. Mana. Buqa torpog'i menen. Tug'andar, jash. 7 oblast dastavka uyushtiradingmi? 7 oblast dastavka uyushtiradi. Çalıp alam degендер кайрылсаңыздар болот. Мынакей. Анда кеттик алдыны карап. Мына бул жакта да бир тууганыбыздын уyu бар экен. Музоосу эркек бургачыбы? Бургач окшойт э? Бургачы музоосу менен. Канчанчы музоосу эми ушул? Экинчи музоосу. Баасы канча болуп атат? 270 миң сом. Мына 20 литр sütü 20 литр сүт var. береби, э? Суткасына. 20 литр сүтү бар экен, мына. Boyu 1,40. Boyu 1.40. Бұл дағы жақшы екен, көрініп тұрады. Алызырақтан көрсетейін. Эметші, телефон айтабыз бі? Тезен ақылы. Мына Құнажының ээсінің номері 0507 87 02 52 екен. Мұзосы искусственный ұрғач екен, мына. Қараңыздар, ой, мына. Төртеуінен тең шығауы? Zavulday. Vızıldап шығады, төртеуінен тең. Мына достар, қайырлыңыздар. 7 област доставка uyuşturup береді. Анда алдыны қарап, навес жақты да көрсетелші. Навес жақты да, оны көрсетіп қойыншы, оны. Оша, Бельгийске келет қамда. Музол, Бельгийс екен, е? 2 айлық. Өзі сатылауы? Уй менен. Енесі менен бе? Енесі менен. Қанша сұрап атасың? 300. Енесі менен 300 мың дейді. Уйдың 20 литр sütü var. Уйдың 20 литр сүті бар дейді. Екінші ту, төртеуінен тең шығауы? 4 тең. Вызылдайды, е? Вызылдайды. Вызылдап шығады екен, жаш. Мына ұрғач екен, е? Ұрғач. Бельгийский құйылған екен де бұлға. Бұл өзі қандай порода? Швиц. Алатау аралас, мына. Өзіміздің жергілікті. Номерін қалтырып қой емі? 0708 0708 99 92 92 78. 78 дейді. Татып кетсе менде 1000 сом байка. Болды мынаки. Қанша дедің? 300 мың. 300 мың сұрап атады. Андан кейін мына ушул Швиц пародасында құна туйлық, е? Туйлық құнажына 2 тиш екен да? 2 тиш. Бойлы. Belgisiz болады байка. Боз қысыры белгісіз. Boyu çoğ. Boyu çoğ, mana. Bir qırq alыстан тартып атабыз 05 kadırda, mana. Qancha surab atasiz? 230 ming surab atadi. Mana onda to'qol ekan, mana. Tushirib berasiz-da, buyursa. Sodasi bor, e? Boz qısırı belgisiz tug'anlar. Nomer qaltirib qo'yamiz. Onu tekrar yazıp koyayım. Qayerda? O'tirgan bola. Bo'ldi mana. Sizlar uchun men teytaqa cheyin bosib borib, nomerini so'rab beraman. Nomer aytasizlar? 0700 58 90 75 deydi. Aka o'zi o'tirib choy ichib o'tadi. Biz xizmatdamiz do'stlar. Sizlar uchun. Agarda shundaylardan alam deb qolsangizlar, ko'rasizlar. Bu qashqa uy qancha ekan balki? Muz olsun menen. Özü. Gözüyle. Özü bazını aytıp koyayım. 135. 135 ming. Ha? Arzan uylardan izleyeyim degenlerge mana 135 sütü var mı hazır? Ya sağ ol bay. 10 litre sütü var ekan. Qanchanchisini tug'an bu? 3. 3-cü tuğutunda kalçalarından da görsengizler bolo. Munu bul. Qana? Qancha? 140. 140 deydi. 140. Nomer qaltirasizlarmi? Yo'q, ma'qul. Sodang bersin. O ekiboyga meni tartib qo'y, buni tartib qo'y deb tomoshalar qilishadi. Assalomu alaykum. Qanday jasizmi? Sizni ko'rib o'tib ketayin debman-ku. Qanday jasizmi? Qancha bu uy? Gördingizmi? Ha, 110, muz olsun menenmi? Muz olsun menen 110 deydi. Uy qartang emasmi o? Qartang'aroq, he? Bulchi mo qunacı? 110, 105 kere. 105 ga berasiz. Birinchi tut ekan, ko'rinib turadi. Sütü qancha? 10 litr sütü var. Yumshoq deydi. Mana nomeri qaltirib qo'ying, yo'q ekan. 500, 0500 53, 53 05, 03. 05 03. He? Çalыңızda. Qaysi uyda bayka? Ha, voy, bayka uyda tartib qo'yma o. Muz olsun menenmi? Yok, birinci gelen içinde tuğ Ha, boz ekan da, o'ta jo'n uy ekan da. Buyursa, içinde. 4-cüsü içinde ekan mana. 20-22 tuğan. 20-22 litr sütü beradi ekan tug'andan keyin. Bahası qancha deb atasiz? Bazı 260 mı? 260 ming genin
Mına arkalarından da görüntü çoğun uy eken. Birele başpı? Bireli var. Nomer aytıp koyuңuz egerde. 558 0558 84 84 38 38. 38 38. Mına жақын болuz. Рахмат. Çalsanızlar bolot. Monakta da gelişken uylar. Mına uy kimdiki eken aba? Bilmediniz mi? Mına uy kimdiki? Bilmeysizler? Ha, esi жоқ екен, бірақ өте жақсы уй бар екен. Достар, жүріңіздер эми. Мал эми азыраак. Караңыздар. Мындай кунажындардан бар екен, байлап койду. Эси көрүнбөй атат. Мынакта музолу уй канча экен? Иним? 155 биринчи туут бу. Биринчи туут 155 миң дейт. 155 миң. Канча литр sütü var bunun? 8 litre sütü var. Aldınız mı ce? Kança oldu şul? Aytıp koyuңuzчu. 115. Buyursun he? Mana 115 ga alıp ketip baratat. Ejekebиз 115 миң дейт. Мынакта деген мына навестин астында жакшы уйлар болот. Сементал окшойт э? Мынакей, эми көрүндү жарыгыраак. Сементалбы бул? Бул азыркы учурда саамбы, боозбу? 15-16 litr sütü var eкен, mana. 5-dekabr assimleniya bo'lgan. 5-dekabr assimleniya bo'lgan. Qaysi urug' qo'yildi? Shvits degdi. Bahası qancha so'rab atasiz? Kelishgan uyga. 320 ming. 320 ming, mana. Semental süt et bag'atындагы boz. 6 ayga yaqin boz ekan, mana. Densoqliqlari yaxshi. Bir 6 tish o'xshaydi, a? Yo'q, 4-bolasi. Ha, ichindagi 4-bolasi. Nomer aytabizmi? 07 86 00 80. Mana bir baş semental parodasındağı. 4 önetten çıgat ha bayke. 4 önetten. İşteydi eken. 4 önetten çıgat eken. Bir de işteydi değil. Aylandırıp görsetip koyun. Qarаңыздар. Kimde kim uşunda uy alam dese çalsanızlar bolot. Amerikanka. Bul mına Amerikanka. Bul Ayşir paradasında. Bu навестин астында жакшы уйлар болот негизи. Эми бул канча антысын туйт эми? Боозбу бул? 3-cü. Bir jumada туйт. 3-cüsün. Мына. Amerikanka деген parada экен. Baasычы? 350 ming сом сурап атат bir туган. Мына Amerikanka paradanын желин көрүңүздөр. Канча литр берет бул? Туганда. Kança litre berет süt? 25 plus deydi. Mına. Gelişken o ekeni. Dostlar. Andan keyin Ayşir he? Taza Ayşir mi bul? Toğulu. Kançançısın tuğut bul? Yaşırak okşay. Ekinci tuğut. Bağısı kança? 330. Bul 330 ming. Mına. Bul kança ay boğaz? 8 ay boğaz. 8 ay boğaz. Nomer kaldırıp koyasınlar mı? Görseteyle artlarında. Mına. 8 ay boğaz. Jelinden qarаңыздар. Uy boyları kança çıkat? 1.37, 1.40 чейин барат окшойт а. Мынакей, караңыздар, мына сиздер үчүн жакын көрсөтүп берейин. Бирок 05 форматта тартып атабыз туугандар. Көрүңүздөр. Номерин алып берейин. Номерди айтып койгула, номерди. 0500 72 0102 2 баш. Чалып көрүңүздөр алам дегендер болсо. Ушу менен видеону жыйынтайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Реклама үчүн номерлер 0707 388 350. Номерлерine kayırsanızda maqta canatan beri soda olup atat. Men videonu tartып бүттүм. Dagı dele soda olup atat. Qayсы olup atat eken bir көрсөтүп koy. Qayсы uy soda olup atat? Kandaysızlar? Kançaga? 185 ke 1 saattan beri soda olup atat, biroq ha? Küçtü. Yok, 1 saattan beri soda olup atat eken. 185 deysiz mi? 185 mingge soda tırdıla atat. Mana. Uylarda көрсөтүп koyun. 6-yunga qarata. Mana şul jerde soda. Şunday soquluqda. Mana uşul jerde da bir tuğan ustun uyu var eken, muzosu menen, he? Urgaçı muzosu. Kançançısın tuğan? Kançançı tut? 4-cü tut kene. Mana. Jumşaq deyt. Kança litr beret? Ya. 15 litr sütü var. Bağısını ayt, bağısı. 180 ming so'rab atat bir tuğanız. Artından da görsetem. Ha bulçu bul. Bul da 180. Kança litr beret? 18 litr beret eken. Bul özü üstün jergilikli uylardan eken, he? Urgaç eken. Ha, telefon nomeri kaldırıp koygula.
Hazır. Öteyin ar жаққа туғандар. Мына арт жағынан туғандар. Мына. Бұл баяғы мында ойлардың арасында кішкене ой екен. Музос ургачы. Бұл да ургачы. 4-5 tuğut. 4-5 туыттарына байкебіз маалымат берді. Karası 18-20'ga çeyin şık beret. 18-20 чейин берет екен қарасы. Bul 15'ten 18'e çeyin beret. 15-тен 18-ге чейин. Номер телефон. Tuğdu 4-5 gün oldu. Да, 4-5 күн болып тұр музосына. Мына 505 0505 480 480 777. 777. Доставка uyuşturup beresiz mi? Uyuşturup beresiz, salып beresiz, сүйлөшөсүздөр. Макул анда. Шундай. Bu yakta kunazınlar var eken, eki baş, he? Ek baş. Bular birinci tuğutlar boğaz mı, kısır mı? Belkisi 7,5 ay boz. 7,5 ay boğaz mı, he? Şivit okşayt bu. Bulçu? Al, o da birinci. Birinci tuğut, 3 ay boğaz. Bağlarıçı? Bağları bu 180, 180? 220. 220. Mına. Sodaları var, he? Sodalaşsanızlar болады. Boylu eken. Janagı nomer aytыңыз. 703, 0703 28, 28 15, 22. 15-22. Mana жаш мал. Birinci tuğutlardan izlegenler bolsa, hayırlыңыздар.